Vatsonga va ka hina i Manyangatsi khomisa no cross subscriber ni kombela u subscriber se sweswiwani na phapha music around 11 o'clock so ni phaphamise hi xivutiso lexi ni nga xi lorha xikwembu xi vulavula na mina tanihiloko xi rhume mina xikwembu ku ta heta kurisa Xitsonga xi ni vutise ku bench leyi nga na yona yi nga ku lead-eni ka music wa Xitsonga sweswiwani is it the best that we can have? Is it the best that Vatsonga can produce? Xivutiso lexi I'm sure xikwembu xi nyiki after loko se na xo xi risimu leriya ri nga humesiwa hi vo Mayengani, Sunglen, Mfana, Vimba Mkwama na valavaya leriya ri ona ra Matshwa Bemuda. Xivutiso lexiwani xi ta henhla ka loko hi yingisela swilo leswiya lyrical content, sound content ku xana a ku hlangane the best that we have now layana. Why am I saying this? After listening to that song, honestly, I couldn't believe my ears. We even gave, me and my team, those who write together, website, Manyangatsi, we gave it a week and we said, okay, sharp, make this song, it's a sample. Very busy, it's a making part. Nchumu se ze conclude oh swi loko if ina release because na ku ri vona nyana sweswinyana a review hi mandla something like YouTube. So you know me, I'm honest that song honestly it doesn't represent the best. If really does those people who are part of that song are the best at this stage, then our best this week. Why now? First of all, I think look munhu afa vona ra vanhu a loko ku hava a level hi leswiwani fanele ku mi swi endla but Matshwa Bemuda was a lyrical person. He was a very lyrical person. Loko risimu ra yena mi tiyingisela tinsimu ta yena ti va ti package kahle even on his last album leyi nga riniwa hi sound leri laya his lyrical content was on point maranjelo ma risimu was on point ku fika ku onha sound ntsena. So if you listen to that song, ku rambaniwa par 10, ku followa layini ku andaka 10 minutes. If I were it, risimu leriwani n'wana fika vulavula a yembele leswi swo yembelaka swo Sunglen a tlhadloha a can bevula ayale. The only person on that song who made musical sense i person fan. Oh no, ntsundzuxa risimu lero kasi tapia ka diso whatsoever lera ra ngulele ka album number 2 Matswa. So our level best at this stage i malolo. That's why vo Mayengani va tsandzeka na ku endla album leti ni kota ku tshama for 3 months yi pama. Sunglen a dependa ka ku endla risimu rin'we ra vutapatapa ri ba lembe hinkwaro can bevula nge vulavuli. Honestly that song it's the worst song that I've ever had. A car owner, a great man. I enhlamba, abaruketeli Matswa, and all. But they should have tried to do their best. That's not their best. We know their level best. So, honestly, review but the main point is that the best bench that we have, now, the best bench that sets trends, the best bench that's its own high rotation, the best bench in which music wa Xitsonga lavatsongo va langutela ka vona is fucking lazy. Sorry ku tirhisa nhlamba va loloha i vulolo leswi i vulolo. I am a huge fan of all of them. I listen to that music. I really thinking nga tingisela music wa vona but what they did on that Matshwa song swi ta endla na lava vatsongo ngopfu va nge na chance ya kuma vunanga bya Matswa bya hisa kumbexani bya huma kumbexani bya fana na khale ngopfu bya ri na matimba ku loko va yingisela risimu leriya va lava ku tiva ku Matswa ku ri munhu wa njhani ku va ta kota ku yingisela music bya yena swi va lolohisa because that song is supposed to be a revival ya legacy ya Matswa ku hi nga rivali hi Matshwa Bemuda. Mara loko munhu o yingisela risimu leriya swi ta endla nga ri Matswa a ku va Tom and Jerry nje because of the things that have been said there.
The way that they arranged that thing, ashna sense. There's no musical sense in that song. I know, I love criticism, constructive one. The only constructive thing that I could tell those ones, the Magato, they must take us serious. They must also look at the theme of the song. Na risimu why you enter somewhere. You can't own Matshwa Bemuda. Endla swo swin'wanyana leswi na Matshwa Bemuda hambi o endla a daku siku yini a nga ta endla mpotso wo fana na wona futhi ku ri vanhu lava va nga powerful at this stage and we know their level best. Nah, that song is a nah. Loko ku ri a wu ri tirhisimu leriya ri kona lahawani loko ri tirhise YouTube ya ka yi nga ri ya app. Loko ri tirhisa ya app, you can check it here on my page. I uploaded it a few days ago. Please subscribe. We don't deserve that. We deserve better than that. You know, as an honest man, since no message video and criticize a land of blood, some of the things that I said there are being addressed now. Land of blood is way better than what I criticized on based on. So I'm gonna make a video saying nice great things about it because they have changed. Please subscribe.